Medo for me mwakwaba aha eye too much GHS and trending issues and I de eba some more. Serwaa Broni na allegation na auditor His Excellency Nana Addo Dankwa Ekufuado ebeye afia ebetwa mu na store na wobuso enam so ema Kevin Taylor ene ni nyina ba beye expose bi a watch say ade a one Nana Addo ekompamu an ekoda ye no na nso no yade anana eda honom brakaza na ne be mampo entimi ankenya ne ho ase kokon nkruma eno hu nsensem na etwagu ama enam so ma ye nyina Ghana MPP fo nso de wo ho agim se da bi baabi akọ no de kamia ye se edubre wase omampani ebe kasa ede fa ho ebi nso Serwaa Broni ani Kevin Taylor nyina wo se ye chi omo na ena Hopsin Adoye edi audio bi ba bonten betra ye se yade a Serwaa Broni ne nsam a wo kampo de nya dia na na dumpo onya no ehu no ne ntia keke ene ede no echi ano eno ho ena computer man ane enso aba be kasa ede afa ho yankwankotie computer man embra oya wo se kasa me kan hayi abusuafo kora abofu me maame ene me papa kora abofu me na bebi amtie kora no mpese me kasa na fi wo sa kwa na se presenter na so na obisa ne se dia na paso ye nye blackmail na paso blackmail se da bi me de mi hia hwe na me pese ma president ni pe bi atwa no ho hie hu se president in sashemenu ena Hopsin Adoye ebo mapampam se utie sa no manyina na brofum ye kan say it doesn't make sense and talk asum wa wo so abusuafo ka ehun sa wo kasa mo befu secondly wo si woni ho say wo begu president ni mase na wo ye ne bukata ye toso nyansa wo si ba bi a wote ye no wo fo kran peso be kasa ye toso nan president shashe wonum na Hopsin na pesa wo boso so wa wutimi ba abontin be kasa ansem wodi a na nse wo ye ababa wo se otumu nse ensem biara enei ebi a obi hye wachi na o ye odeduem na wo pie pia wo se wo hia wo ma hwene bo asante kasem ne wo hia wo kasa no ma wonya kasafon hwene bo eti Serwaa Broni wi se ye pie pia no hwe ewi ase wo ho ete se torchlight ekurayem okay ete se phones ekurayi ewi ase zero na about kwa no za besi wachi okay ya ba ye won kan se bedu bebi na ne krom Ghana na memu ntimma se wo yi ne ho kire wi ase nyina se wo ye blackmailer Bema bien wa ampa ba including me say na me kama no kra da de binim se me nyame kasa dodo ai asantefo no ye kasa yensu ne ye bai asante akora wo 2 years kwa no ka ogini gina wa oba kire ba bia na ma me kire ba bia ofire untimi nkan kasa bo wanhye se Serwaa Broni wo yi ne humadi a kire wi ase nyina se wo ye oba asasa be kafara che wo ye be ma na ne kodem a da chi bi obe video point number 1 okay Serwaa Broni nware ya wo de saade ye si na ware ye kwai really so ne be ma bi won ne be ma na twempena be ma na be twe ne ho ye ti wo be ma bi apema ye papa jeje Rollins the late owu ye no wo hunu kwada pie ye e pesa be di nyansa tofom wo hunu nkwada pie ye mo nkwada ni kina ahwe wo mo a achinje bi ani ho hwe se John firi mu wo mu se ma me bi pie baae anso na busuafo ni mu no sa na memma yesu de bante me kana fidie su pay eda medane ato ho no edanya nkwada ni bi baba me wife ho me anso de me kama sempempe ah unim nkwada no ana wo de no so unim minim nkwada no okay sanya da bi me madodo nyina no na betumi aka kire me yire ebu wa bebu na bam nti ba ma biara de no makakra tete okay eti president ya papa Rollins oye bi
Otiase no. Woman be ba me ha. So you know Abekasa Lawrence. That was the first daughter of JJ Lawrence. Lawrence catch her and the balance was said. The Opebi Obaya man, Obama Shalwa. What are the different crap and you power was says not on the pa. Okay. When you want your father, Papa Lawrence Yakasa. I had no about so no was Wakasa. There was a time where friend Papa man to speak and Papa Kasa Lawrence. The late. When the Kasa was my daughter, I will do all possible means for you and everything that you need. Don't ever come to my matrimonial home. Because it will create a whole lot of and Papa the kind. First woman can feel to be our boy. Several so are or in pictures or any band of baby you pictures and I know so. I see. And so Papa the share no see that man. But in baby. Papa ni free mu opobeko opawonko. And so some one and not one Lawrence and then the year wadi na first will be our Ghana. And young president ya watchem on my penita da a year ura John Demani Mama. Yeni Ghana ya tin hun se bebebe. We a chenu be a born a bra be do a man so some man penny pen then the name to from my young to Hikwabi, where the papa no, where the papa no. Egu, ura John Demani Mama any masse. Men na me kind of video so pass. Nyame o hata suri ene me nsem bible obi ene wa me penasem ndc mo sene jo mama da wow me kan ko de ne na me yi me tirim and people for be breakura anim okay if he is president he knows it wow adentia jo mama ba ye no obeya adwuma bebre the ministers of form bi ene o mama wa no ye ka adwuma den pa jo damani mama obeya bi ye mfa no ko nto nche the anyam one no any dum so then so no kra de odipa bi beye bi na bi so atoa so ono ye de masam tage no ema 2020 abato no kra fa obelu su gina sa ero so na teteta no okay wo me ma dwene mu no okay ena ne abe presence so ena abaya se wa Broni so aba abontene ne nyina so wo mka mpanyimfo no mada no mu demand sika nti ye mu so sa ma ya na akue ye sa no sa mpanyimfo eno mu nya hu wo mo na nti mema bia no wo mo na se bema bia wo no ti agbogboloshi bema wo no ti kaso bema o ti oblogo bema o ti adenta is the go ordinary bi no na koda ya obetimi akogina so wontua waka ya samsebe ade ba de na kire se president no wada and editing yani e be president na se be am ni president enya mo ba ma pictures bebe ni ya no se woni no pictures ye ko jubilee house wa papa ni ye nyina ya to nsa no wa serve yen na nti ya no se minya kpai ko video ayi bi so mun se o computer ma de tem bia o be president nti ne o fafo a ye nya nti na kese no nti da che no me so makoya editing se be president afa metunum ade na wi ase ye de wi ase kwai Obahunu obi 28 years na cho obi chore. Kwame sorry ye mera ye akuya. Obagie de say 2009. Okay. Abaya bi di misi nanim so egumani masia radio station to radio station na ye na ya social media aba so nkamanu madurawu. Na ya ba. Egumani masese me nada. Me na twempra sana meka se kumase ge na. Yes. Wogumani masefe le Jennifer. Wogumani masia from 2008 2009 at the 2011. Me da na me na. Ne die nyina nsa me na da. Ye bu san se opesika wo so opesika. Opedie ya wo so opesa mansa nyina hu se me na da. Enti sabe ne mo no. Na me a me wo fa si opi kofu wa chi na me so fa. Ekwan abaya bi de me fa so ne. Ofa si opi kofu kwache. Ofa I salute you. We ni papa. We ni papa. Wase ntem pa na sabe na mo fa so no wa kra ha. Ana ma afra again no se bra. Sabe no se no wo ye dabi sabe no okumase. Sabe no okumase. Yeah.
nti ntempa no ena oh dabi no ni kuma no wa kra ha se o me afra ga ni ko hyiaye no bu sa se me wo fa se ni ye fa police sem ento nche na wan ka se bi ye me hunu bi ade na mo hia kan na mo fa se fa ma na oda asom nyu dia ne se me de nya bibia na me hia na mo fa se na fi na ko wo ko no se nya bibia na se wo hia de a wo kwan ko kana sem bi na mo fa tu ye fo a se opempabo ye wi ye na ode mpabo no ode mpabo tai chi no ma ge na ka sika na ge na ko dia no ko ya ko ye di bible so me ha no asa hanye eji one day na me frɛ ge no e pumpu so hina ni otumfo hin ayi ba ko na pumpu so hin so ba masore e wo kitafo club session de na msana na dia ge di me yemini wo fa si opi kufu kwachi aka wasu tie wo sa ha me ntempa na mo fa na pumpu so hin me de afana ko fa no unsa Ashanti Kingdom so de e great ko fa na ba na se urade na de ho na ge no be ya to gwa se sofo bi na wo kuma sia no he na chi so onye sa etu wo Serwaa Broni de wo ye no ampanye si ya kekama fun ya kekama adampan sa president no we hu se o se na ware ye o man hu aye hu uni bi na nse na amanfo bi de frame ano ya ahene Utie ne computer man ka na ne o kire nyina ene se eyade a Serwaa Broni ne wo ye no kamia ye se ni wura fi se wo yo ba obeware na wo gu na ware sei o ma mema nyina hu se ono no sa ono ne koda wo pe no de ni wura dem ane eyade obe video wo no no kwampo no wakofo ba bi mo ba no asprede no anam so man kan ya anko kana no aduro e di ewu anuti no yade a Serwaa Broni eye bibi emfa ho na ne Kevin Taylor eye esanse na eye papa no die saga beda bonten efa John Dramani Mahama ho na enenzu wode aba eye His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo no bema bie ni ho a won pemma bema bia poba na nyame ya wadom na nya bema odi mu na amanfo bunu ewo kromu eni dia ye de ma no wiase afa na nyina bepewo anu ada onyame ase na ne wo de na twa picture de abo dem na sa wo ba bonten abekeka nsem bi de ense emfatakura wo so wadwe ntwe fafa ya comment section na say na like the video na share media any Empress and mema nyina ketwe ba kope hwe ho so yi macro